so pite ho tun ni khwai so pi ho mi som la mi ni long ho chu mai thei terrorist nei tha pi ho chu agam sunga lungmong selai voi thei do hetan pathian thangwan om han lang mi yong atamma ma jengin to peace ground nga om he taven kilom ta ai thei chana lopi tai voi do thei je pathian ni thangwa le so pite ho tun ni khwa ki man chala bi do na ve final tributes to our 12 martyr nei thei ten mel se tai tha pi ho so pi ho mi som la mi ni long tun ni khwa chilai peace ground nga kuna ki ta do ding ichi program ki chai teng le lopi ta tu chunga martyr te ki voina dam langa second wang ko langa martyr te thana ga ki voi de wa heta in chilai la peace ground tuibong khopi a hin ni pi yong hi dei bangan hong tam zo nai pon chilai to na chung ki do ho a he so pi ho long chu hung ki lup sa ding a hin to ha ban bana video ai na vet diu lam kai len ta ngai no mom ta thula la an sei diu a hin na ya lung nyaw lo tai pan khom jing to wala ki so he ki pa ata thaga bo om diu ka ta sa ne tu chunga hi Kuki-zo ta ke e bol na ha mel se mong tan mai the te hin ya hi hong ki lung khat diu so pi ho ki na chung changa ha ma chan pan kala lo de hi ti lo do pan la khom so ka kai do me ta ri thuma patin i gal mi tevin tu ni chana in kho gamsa banga atha a kichip na na nei zong le pathe ni lung se do ve tu ni chana mem hi za the isopi sangam namgai lu pasal pha gal hang numei pha gal hang tampi ne nama santa zong le tu nyang ki khom hon zong tu nia chilaya yung khom nau hi amei mei hi puin nam le kama dinga hi tu nyang ki tha gel ki duiti ipi ibol thayuwan milo sin ipi lahi le igam lai nama dinga to the ki nei so ke ki hisul po hitin tu ni chana hinkho ana chan ho hi mi zani le som ni le ni ko zani avaltan how in churches sa thungle sombu avaltan tu chana bichagal in le lo alung nga thailo sopi 41,425 plus IDPs in Itavin he biti ta mga ganthe imasang wa pi hong di ham hinai pogin je chun pang khong itin ithau sa khong itin lungkhat ta khaden kal song uti ti he tuni in mi pi hong kal song ho zo se kahing ti mo bin he martyrs on the way here is on the follow to the long dingin hat pat na taw khat an le taw itin open pero kun man kadwa chuwangin chungtrai main sam som thungle palina chang som prele som pakwa chuwika khaile tua hi so pi ho long chu peace ground hung thunga he tan na laya he lo pi ta mi pi te ho hin aka pi ding loi alung hem pi ding loi akoi ahi lo la pon khu pi ding loi mi ki dim a he ta in chi gari ho mangcha hi so pi ho mi som la mi ni ho hung ki po hi in aban bana nu te ho ai lo la so pi sangam lam kai ho gam sung vai po ho chalo no in vet tiu a video ha chai chana wedding ni ki te mo ve so pi pau hi laya hung om hetan aban bana long khan ai tia gari tam ten ain pu a hin na lainat om the jengin ai bol no i gel do ji teng la so pi te ho kilung khat no hi tin tha khat en ding khom ten tha khat en gal kap khom tai tai yo tia kong tau he lam ka khopi sunga CSO ilo la tribe zo sen gari tabang ha kinai so ke jo hin na so bete ho ki YV ti a hi in eche YP ti a hi kinen eche le ti ham YM chang kon branch ti a hi kinen aba na he marin pu edu da atam le jengin iti amin anai ago po do thilongo ha lo pi ta hong ki voi dei ti yong chu kan phong do kin ne amun langa chu loi chi wetin this ground ma ko na kung tumna la ki po do pan bidan he ki vai o thangkal jut connection aba na ko ite ki novem ti pa tu na veket no hitin ki YPA chan ju ta ho tun sunglaman na ve tau te it chom ma mawin ahin la lo thai lawa tun ni khwa he isa do de we tai
Gavelau chun heti ahi aban bana hi sopi ho khilong an kai tha pe o hen na sopi te ho amino yong ka ga mo thei de pun koi chu koi hi bam yong ka he de pun mi ho hin apo na na apo na thai ju ilungai lung hem tiu a hin heti a Kuki-zo cha te hi pan khom dim de lo la Kuki cha te ni ho khat la ilung to mo hi mol so tai tai du irol thin tai tai du ka kinap na he tunin media youtuber zat da dang men ai ta banga e ho dinga kan na thilon ni kho hi zong la alo thelo hin memorial ding dai na ju thiung ka ma hin tia mi ho chat la yang wa hin na area zo si ai sopyo reng kai langa ho ahin molwai phei langa ho ahin saikot langa ho hen ha pan ma yang wen sopyo mi som long plus mi som na mi ni he tawn hauzel lo hauzel le pu mang cha khong sai yang za wen na ya ha ki cha te hi mi noi se na kum sot ta ena mo ai tan tuna bana tu chung gala he chanam khana hin kho it lai lai ho chan kin o he ta in lung neu po hitin kitil me nan na yo hitin ti sei da ham lam kai thoi manowa ban tha jet khomawa ti a malam i son lo ai malam i jut to lo wang chu koi man im tai lo thai lo diu ban no ya mi het khadong ina heaven ti ai kilung to po la thupi pen kilung to na a hi ngai ve het ni ho la hi ang ho ke ho tiam lo wa na ti ai ki tho dil lo wa ki sa ho ang ki pa de ho ve lau tun ti a long ho adop thlawa hin lung set lai na amen i bai lo de ham na an sung mi te ho zo se pathian thamon na lung mon pe tau han lang kilom ta hlan mun langai ga voi deu chu ikin thupi pen no a hi mai e tu hin ban na vau te o masal chapam sunna ge sul su hai chop layan bang no ram sim ni sa le ayan tho so ta ung tho no ro vi shang khom lung ha
chọc layan mong thế nó ram sim đi xa lên hai thâu dâu ta cùng thâu nó rô mi sang phong lung hai. Tao ba chỉ tao. Hello. Dây la ngày tại in sa piu, temporale, arun hai kola long thui thila. Tuôn ai martyrs sai anh không ta, martyrs không ta về, biết đi ho. Ông không có dấu xin ra na in, mình khát silent, observe and apologize. Ông có dấu xin. Anh chỉ có nghề dịch tung ô đâm na hắn ông phố luôn tại đó là pi rong ana yêu tiếng la cô na he ở đâu apa thum na lal khane kum som hi pani suno lal infimate mar mulwai phei khwami ania athini hi 11 November sang ni somni pali CRPF haile meitei kum som thum sono lal son lin Ace Maulin tuibong Perzol District Army ania athini hi November ni som pakat sang ni som ni pali CRPF haile martyrs hain line up na mga ina ni der lawa an kam thumani apanga na phimlin kung som thum le pakat son of Mrs. Lalhulhim address ngurte ania athini hi 11 November sang ni som ni pali Mrs. Lazarlin kung som ni le panga
son of Vanal Sung address Henmul Athini 11 November Samhi Somni Bali Athina San CRPF Haile Mayday terrorist hayin mga ina line na nanay lawa ang humani apari na ramneilin kung somtumle pakat son of Lauren Pham address Henmul Athini 11 November Samhi Somni Bali Athina San Mayday misol haile CRPF hay in ko pa mga ina line na nanay lawa ang humani Apako na Henry Lalsanglin kung somlili pa nga son of Mrs. Vagampani address tuibong Athini 11 November Somni Bali da Robert Laluntung kung somlili pa ko son of Albert Zaltansum address Murte Athini 11 November Samhi Somni Bali Athina San CRPF Haile Mayday terrorist hayin Laitan Nane Derlawa Ankap Humani House El Dongel Kung Somni Le Pasari son of Seilam Dongel address Pambol Village Tamenglong District Athini 16 November Samhi Somni Bali Athina San Mayday militant hayin mga inalilay na nanay derlawa answer sa humani Hamutin man kong say tumsom tumle pa nga son of Thamkolel kong say address Phaitul Tamenglong District Athini ni Somni Parok November Samhi